Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti paggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Ay, Diyos ko, Leonardo Barok. Ay na, kunak no anyan tinapasamakan ka. Apay kasta tilangam, nagaduti dungir mo. Ante, saan pa nga ito ti panangipalawag ko? Sino ti ubing akatuam? Iso dahi ito anak ni Maya. Anya? Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamat kan ka, basang. Ala, mabiit lang tayo sa ganak ti kanan nyo. Mabiit lang. At agad yung momno sa dino ti pagpakpak niya ni Leonardo Maya. Talaga adagulit ka, Matriko. Imbagak matan kan kajak amo. Awan pa'y sarbim akasarsarita. Rico, kaya't ko makita tanak ko. Ibagam kumano sa dinot ayan na. Ang mga nusaan mo na makita pa itarak mo. Anya ti kayat mo asawan. Kinidnap ni Leonardo ti anak mo. Anya? Kaduwa ni Leonardo ni Faith Raklibas. Isa di mo sa pulan kanyak. Ditakan! Mabilang! Kunakon ka na. Agun-unbod ka. Imbagak la kaduwa ni Leonardo ti anak mo. Kaya't mo ti pumanaw at takos. Awan amok iti bagpagam. Agyaman aga. At dan kini Leonardo ti anak ko. Narnakanan ti ubing. Sapsapulon na ti inana itay. Nakakaasimot dahi tamabing. Nagbalin a biktima ga po iti kinadagas ni Inspektor Zamora. Tapno saan a pumanaw ni Maya iti club. Kan saan a makaipulong ni Maya kadag iti otoridad. Iti illegal nga aramid na. Anya? Ante, adda ibilin ko kada kayo. Anya dayta, Leonardo. Babaan da ito'y voice recorder. Madalosan tinagan ko. In-record ko ti amin yung bagbaga kanyak ni Inspektor. Kang ronaan ti panang patay na kini Mr. Chan. Kasano ana aramid mo ti kasta? Limod ngayon record ko ti amin. Kabayatan ti panang bugbugbog na kanyak. Itad ko kan kada ito, ante. Mapan kayo ti kabisera. Iawat yu da ito iti gayam ka pulis. Taison ti mangidanon kini General. Sige. Dunggagante. Ilawlawag ko no kasano kayo agkita. Sa nabale, tainawagak itayan. Paliwan nyo na imbag ni Maya, Tonyo. Sir, nadlaw ko kan kuha na itayan na unag tipang panunutan na. Aniya? Addan sa amat plan-planwan na nga aramidan. Well, malipod na amon na kaduwa ni Leonardo ti anak na nagpukaw. Sana na makay na. Sir, nukas pangarigan tamatiliw tayo ni Leonardo. Kidawag aparigatet pa'y nga umuna. Sakbay apatayin tayo. Sala parigot na ita? Total, may wanted ni Leonardo. At na nakatunod ang kalagatan ni Tiolo na. Nasaysaya at numapatay tayo dayjay. Tanusan amang dakas ti pagbanagan tayo, sir. Amunan ti panang patay yo ni Mr. Chan. May tangarod ti parikot ko ita. Apa yan nagsinay kayo, sir? Mariribo kanak. Urayan niyang ti mapaspasamak. Paraminan tayo ti rumbeng. Basta saan ada tayo ti may palod. Sayang na iti bambannog tayo. Nunilang Leonardo ti mangdadahil, sir.
Apay ngamin na dito'y pala teritoryok tinakaidestinuan na. Iso pala tinapili, tinangatong opisyal, amang escort ka ni Mr. Chan. Itay-pay ngagsarsarita da Rico kanito nyo. Tiyak makakita'y tinapintas sa guntaway. Tapno makalibasak. Impyerno da iti alugar. Nabayagan apanawan ang nagsirserbiak iti club ni Rico. Isaganak tibag ko, taglibasak. Sir, nakapanawon ni Maya. Ala, kartingan nyo. Surutan tayo ni Maya. Nakasangana ka rin na iti kakanwa. Well, sir. Babaen ka ni Maya. Masurutan tayo ti pagpakpak niyan ni Leonardo. Sir. Ala, surutan tayo. Tanyo, surutan tayo tati jeep ang nagluganan ni Maya. Sir, gusto pa na dya atap yo. Agul-ulbud ni Maya kada kayo. Sana pare? Mamuan tayo itanti paglemlemengan ni Agent 540. Agsagana kanyak ita dayjay nga Agent 540. Tatalaga parigatag iti usto. Sir, ada yun da ito lugar Nalabsan tayong ti boundary ti syudad. Agturungan da ito iti probinsya. Basta sorotan tayo lata tinagluganan na ajip. Agridam kayo. Nagusto metlang tin sa kanak ka ng Faith? Wen Tata Leonardo, nagsingpat ka kanya. Apay, dangdangran na kakadin ni Tatam Ariko. Saan matkit di? Ngam sana ka mabalin arumwar nga agay ayam. Di na pa'y kayat nga ipakita kanyak ni Mama. Kasta ka di? Wen, kailiw ko ni Mama. Kayat ko na maarakop. Di ka madanagan, Faith. Pag nanayon to na makadindam ni Mamam. Ha? Promise? Promise. Saan kayon to niya ginadayo pa'y? Ngam, ayan itan ni Mama. Mapan kun to saragan iti pagtrab-trabahoan na. Ibagak ti kaadam diti balay. Agyamanakan ka, Tata Leonardo? Best friend mo ni Mama? Ha? Wine, Faith. Friend ko ni Mamam. Sino dahi tang agtok-tok-tok? Alis lang ng tipising. Umay ka, Faith. Apay! Basta umay ka. Leonardo! Ha? Gising! Boses ni Mama! Ligaya Maya. Mapit lang. Naamok ti panaglibas mo, Leonardo. Nadakamat ni Rico akadwam kano ti anak ko. Isu asaan akon anak pangadwang imay ditoy. Talagang amin akailiw kun ti anak ko. Maya, sigurado ka kadi nga wan tinakasurot kan ka ngay may ditoy. Wen, sinambot ko tinaglibas. Apaman arimor de inspektor kan dagiti buyot na. Nasayaat nga rod no kasta. Sana bale. Nabatad dagiti naalak nga ebidensya kontra gin inspektor sa mura. Saan anaanad ka dagiti balikas na. Nai-record ko dagiti pangta kan iti panang patay na kin ni Mr. Chan. Ha? Kartingan nyo. Sumurot kayo kanyak. Abay! Basta sumurot kayo kanyak. Adda na sirip ko alogan manipot iti tawa. Anya? Adda laki din nakasurot kan ka. Kartingan nyo! Natalgad kayo ti dayto asilid. Pastawan ti rumrumwar kada kaya. Aganat ka, Leonardo. Barbaro makitak da dialogan. Agpalpaliiw lakit di dayjay. Kunakon kat. Adda tao itaglawlaw. May lukluk at tiri daw iti kusina.
Saan kaya basta makasidag kanyak? Oh, imatudan. Masirip ko manipod itirag kang titawa. Sir, saan tayo basta makasidag? Adun tinatay ka dagiti kakadwa tayo. Talaga bus-busuran na itang Agent 5-4. Sige! Rapid duwan nyo ti balaya paglimlim na. Sige ka to! Pagtubong iti para! Itakman tilain day tataw. Sir, asit ga kung ti palay. Take cover! Magandang kayo. Sana sinsilaw ti abilidad day tataw. Faith, agtalinag talang dito asin. Awan tidak ako sa makasanta. Mama! Sige, arap mo ba anak? Tapusan ka ng batin. Dakkel ti panagtalag ko iti kabagalan ni Leonardo. Kapasan day ko agnanayon ton ang makadanaka. Pulos aditan ton agsina. Mama! Umadayo tayo ton iti day ko alugar anak. General, agyaman na. Agyaman na iti panagtalag yung kanyak. Yes, sir. Talaga saan ko ang maraming kinaipabasol kanyak. Yes, sir. Agkidawa kiti back up. Madama itatirangit dito nagpak niya may abalay. Yes, sir. Bye. Oh, agyaman na. Nakadanon adagos kini General Tipakam. Saan ako niyag dadali ti kanito? Total, adda dito yung dagiti kabusor. Pagbayad, ida itinangina. Dahil jay tiba, aging inayad na mamasidig dito balay. Dahil ito'y isabting nyo! Inutong kaya patayan. Takrok mo't lagayan ng Inspektor Zamora. Adda itilikutan tinanghato ang pader naglimliman. Sa naman, kabisadok ti lugar. Manglikaw at katiliwag tayo taas sa bibiyag. Naulimag manan tiyaglaw-law ti balay. Diyos ke, narigat na patayan na tatao. Sir, adun dagiti kakadwa tayo natay. Pasing awan ang muna tirangat. Bakit inala mabuyot moto niyo. Sir. Diyos ke. Bayan ni Leonardo! Nagpartakan na naglamay. Sir, adan samot anting-anting day tatao. Tagulat nagpukaw. Talaga bus-busuran na tayo, Leonardo. Sir, anya ka titiraman ito niyo. Desperado ako namang patayin ko na. Pag ay-ayaman na tayo lang. Nainot pa iti bala, sir. Tunggal putok ti paltog na. Sigurado nga damatay. Ha? Mangayab kayo ka di iti back up, sir. Tagit assault team. Ano yung tirami din ba ito eh? Siyak yung masidag na kwa na. Sir, datayo ti pinaturungan da iti paltog. Diyos kay, sana mabalin na ito eh. Amangan no kakadwa dagita ni Leonardo. Anya? Sir, anya tirami din tayo. Di ka sumanaw to niyo. Sabay nagaduta. Awan ti laban tayo ka dagita, sir. Mga ano lang bindot lang na kita. Makisarita ka na kwa na. Inspektor Zamora. Sir, at na iti tabalay ti wanted ni Leonardo Falcon, wano Agent 540. Men, arestaran nyo na gitoy. Pusasan nyo amin ida. Ano ti kahit asasawan natin, sir? Inilagan korte ti bagpalawagam. Abatar mengam nga gulimak. Kadwawan ti abogadom. Ipaayan na kati gobyerno. Apa yung sir titiliwan nyo, sir? Sige. Ipan yun ida. Iti movil car. Superintendent Carion, agyaman na kada kayo, sir. Natiliumot lang dagiti managdakdakas. Inawagan na ti Director General. Ket inlawlawag na kanyak ti amin na may papan. Iti mapaspasama kita. Sir, Sama isa.
Dakil una ti panagtalagkukan ka, Agent 54. Bili ba kiti kabaglam? Napatad na kiti ebidensya ana alam kontra ka ni Inspector Zamora. At umat na kiti negative feedback ka madamdamag ko may papan iti day tao. Sir, adugayam dagiti illegal nga ramid na. Awan permit dagiti negosyo na club. Panangaboso pa'y kadagiti babay. Agpatinggan ti kinadakas na Agent 54. So, keep up the good work. Sir, kamaudyanan na. Makadwak mo't langin ti anak ko ngagnanayon. Kunak no awanan tinamnamami ngagtinapay. Maya, agyaman at mat iti panagtistigom iti napabasol kanyak akaso. Awan anyaman na, sir. Siya kiti tagyaman, Sapay la kumata, adupay dagiti matulungam akas kanyak. Nagsayat ka tao, sir. Araramidak lang ti trabaho, wenno pagrebengak Maya. Imbaglaki din, tan ipasa adagos ni antibising dagiti ebidensya. Kat nakaresponde adagos dagiti kakaduang agtalag kanyak. Sir, saan la siyak tinatulungam? Uray dagiti kakaduak iti club a biktimamot lang ti kinadakas ni Rico. Maya, malungsot iti pagbaludan ni Rico Zamora. Kastamot yung dagiti buyot na. Awan itan ti rumbang a pagdanagan nyo. Ulitig tagyaman, Sir Leonardo. Mapan kami nga roden iti anak ko. Sa dino ti papanan nyo? Mapan kami iti probinsya mi, sir. Ala, makigiddan kayon kanyak. Tay tulnog kayo iti terminal ti boss. Umay kayon. Ditan gagayam tinaggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo na pauluan. Agent 540! Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Teresa Calay, Mary Jane Castro, Jocelyn Ublero Ramirez, Isagani Bulyeser, Roger Refuerzo Ramirez, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.